Thobela, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka ngaka Ramabulana / Gogo Makgabo. Ge ile re ke mathomo tsena mo channeleng ya rena, ra o amogela ebile re gopela gore o subscribe, o kgote notification bell, o like video tša rena, o share video tša rena le batho ba ile gore wa ba rata. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretše go tšona. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya beke ye, re bona gore na tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Re bona gore na ke eng le tšele gore di nyaka gore re tše brush, re tše lešela, re di polish, le tšona tša bophelo di sepela ga botse. Okay, ke na ka rata tše tharo tša mathomo ke the King of Swords, the Two of Wands le the Ace of Swords. Okay, so moki kore this week o tlo ke kgwetša o le motho le gore o kgona go realize the strength in you, o kgona go realize maatla a gago, o realize bohlale ba gago, your creative ideas, jwale le jwalo, di-talente tša gago. Akere, ene o kgona go bona gore wena o filwe, go na le tšo filweng ka tšona, o tlo di realize go mo o tlo thoma go di followa. Akere, wa make sure ya gore tšone dimpho tše tša gago tšeki kore di blome, di tshwane le mablomo, di phadime, di kgahlhiše. Akere, ka gore ka tšona ge di kgahlhiša di phadima di le botsana di tshwana le mablomo, o tlo kgwetša o kgona go inspire goba o tlhotlheletša batho ba bangwe ba ithuta from wena, ba learna from wena. Okay, go na le some more creative ideas tšelo di tlatla mo go wena, e ka ba di-business ideas goba dilo tše dingwe tšeo ka di dirang goba something to do ye le gore e yamana le career ya gago, nto e le gore wena o nyaka go e followa, o nyaka gore ka moso e be mošomo e le gore wena o tla o dira permanently, mošomo e le gore wa o thabiša ka mehla o tsoga furu go tsoga ka mafolofolo gobane o tla ba o dira ntho e le gore wena wa e rata, ga o kgwetse o e dira o lapile, o lakaletše, jwale le jwalo. And then ebile o ka ke kgwetša ebile o tšea leeto mohlho mongwe o ya somewhere, maybe o attenda di-meetings goba o ipotša gore e re ke ye kae ke ye go learna something, maybe o attenda course tše di itseng tše e le gore di tla ba di amana le talente ya gago goba mošomo e le gore wena wa o dira. Goba ebile o ka kgwetša mohlho mongwe o thoma go ba le this feeling in you ya gore why ke sa apply le mešomo e ka kua ntle, maybe ke tšo mo company e ke leng mo go yona goba le re a se tlo šoma mara ipotša gore e re ke rata go explora, ke rata go ithuta se sengwe, maybe ke applyele mebereko kua kgole, maybe dinageng tša ka kua ntle ga Afrika goba jwale le jwale mo e leng gore o ipotša gore o nyaka go learna se sengwe, o nyaka go tseba mo ka dinaga tše dingwe, go tseba ditšo tša bona, jwale le jwalo goba maleme a bona, jwale le jwalo. O tlo kgwetše le gore o feel too much gore wena you need to explore more, o nyaka go kry more knowledge about other things as well, you want to learn more, o nyaka go expanda your knowledge. Mangele a gago ba tseba gore dilo tše di botse tše o di dirago ka ra bophelo di tla tla back mo go wena. O gopole gore the law of the universe, molao wa the universe gore se o se dirago goba se se tšwago mo go wena se ka ba se tšwa pelong ya gago ka re ga megopolo ya gago, your thoughts, ka mo molomong wa gago, your throat chakra, everything o e dirago e ka ba ka matsogo, e ka ba ka molomo, e ka ba from your heart, jalo le jalo. Akere everything o e dirago ge le e botse ntho o e dirago, it will come back to you. Ge o dira batho ba bangwe ka go loka, le bona ba tla o dira ka go loka, le the university tla o dira ka go loka. Ke mo le re tla kgona go kry-a dimpho tše di botse, positive things happening to you all the time, o phela o thabile le mo pelong ya gago. But go dira tše dimpe ke mo e le gore o tla ba le wena ka bosona o attracta dilo tše dimpe, the universe e tla di busha back dilo tšela tše dimpe tšela o di dirago, gomme bophelo ba bo tla tlhakatlhakana. And then ba busha ba re go ka ba le dimpho tše le ka di hwetša yona this week. Akere kudu ge le o dira dilo tše di botse, o dira batho ba bangwe ka go loka, jwale le jwalo. Akere go dira so way then o attracta dilo tše di botse, o attracta tšhelete ka ra bophelo ba gago. It doesn't matter gore ke e ka kang tšhelete ya gona, ge e tla mo go wena e appreciate, e leboga tšhelete uwe, o seke wa ba le tsela ya go inyatša. Ge the universe ka re go fa tšhelete, badimo ba gago, mangelo a ba go fa tšhelete, modimo a go fa tšhelete, wa inyatša, ba ka sa tlhola ba sa go fa, ba tla e tswalelela. So everything e ke le gore wa e kry-a wa e receiver, it's better than nothing. E accept ka re the more we acceptang, we appreciating, ke the more e le gore next time ba tla go fa ya go feta yela.
Okay, and then ke ya go checka mabaka ditšhelete, ke ya go the justice card, ke na le the emperor, ke na le the 6 of pentacles. So ba nyaka gore tšhelete yeo ba o nago le yona o e šomiše ga botlhale. Ka metlha e re ge o nyaka tšhelete ka bophelo ba gago, le ka ile gore wa tseba gore wena wa šoma o kry-a salary ya gago, but e re maybe before tšatši leo la gore o gole le ka fitlha goba few days before ba even weeks before ka kry-a salary ya gago, e rapediše salary ya gago, wa tswa re salary wa tswa re ke bokae, e rapediše gore ge e tla mo go wena o bone gore o e šomiša ka tsela maleba. Ba re sa botlhokwa ke gore o patele dikoloto tšeo nago le tšona, a kere ko dikoloto tša gago e be priority, a kere e be nto mathomo dikoloto, madulo, mehlagase, jalo le jalo tšeo le ra tswa gore ke dilo tša botlhokwa ka re ga bophelo ba gago, a kere. And then ya bantu la gore ge e le gore mohlho mongwe o plana go adima tšhelete, maybe go loana or something, ba re loana wisely, e kgopele goba tšhelete we e adime goba mohlho mongwe o loana wisely, o se ka kgwetše nte la gore o no ya wa loana tšhelete, a kry ile gore o iša kae, maybe o betcha ka yona something, o raloka di-game tše di itseng ka yona, o gambler ka yona, then o tsena ka ra dikolo tše e le gore o palela kotso ka ra ga tšona. So e re go sepele gore o rata go loana e le gore tšhelete ya ona o šomišetša dilo tša botlhokwa, mohlho mongwe le gae la gago ge e le gore go necessary gore wena maybe o ko renovate ntlo ya gago, a nna go botlhokwa gore o renovate ntlo ka tšhelete le gore o tšo e loana. Mohlho mongwe go ka kgwetša le gore o loana tšhelete e lentho la gore o nyako aga, it's fine, o nyako dira legae, it's fine, goba o nyako builda a business e itseng, it's fine, mara o se ka kgwetša le gore maybe o yela go loana go renovate ntlo. Nkane o sa save every month for the whole year, wa ipotsa gore every month ke tla save so much, ngwaga o fela then ke tla renovate part e itseng, ngwaga o la o tlang le gona ka save this much every month, ngwaga o fela ka feleletša go renovate ntlo yaka ka itira ka mokgwa le gore e santše be ka gona. Bare o se ka no kgatla ko no loana ditšhelete tše e leng gore ga o di need. Okay, and then ke bona go na le motho le gore o tlotla go wena bekeke a nyaka thušo ya tšhelete, so go a bontšha gore o sa tlo mo thuša. Ge e le gore motho a ka tla mo go wena a nyaka the amount e le o nago le yona, o sa tlo mo thuša, mara mo thuše ge e le gore ke nnete ge o mo thušitše mothoki wena o tla šala ka something, o se ka kgwetša ka nako ntši o ke thapelesetša mo bathong ba bangwe goba o palela ko botša motho gore no ga ke na tšhelete, ko re thuša ge fela ge e le gore go a kgonala gore o thuše motho, o se ka kgwetša o tšea the last cent ye le gore na le yona o thuša motho la wena o šala o sena selo, a kere motho o tla wena o botša gore wa tsaya keng a ke na le ka selo, ke shorta dijo, bana ba shorta dijo nthuše ka 1 2 3, wa mofa sante fa yena tšhelete maybe o ya go išomiša for madila, di-party eng le tšo le gore ga selo tša botlhokwa, goba o no reka diaparo le tšo le gore ga a di need, a kere. And then wena o tšere the last cent o nang le yona e le gore o swantse o rekele bana ba gago dijo, goba o e savele for tomorrow, go sa sa dilo tša tšhelete mabaka tšhelete a sa sepele gabotse, o tsebe gore okay ke na le boketekete ke e beileng kae e re ke tšee yona e kgone gore thuša ka mo gae. So ge o thuša batho ba thuše ga botlhale, a kere e se ka ba ntela gore because wena o nyaka gore motho a go rate, a go favor, a botse ba bangwe gore nna moketekete o nthušitše ka tšhelete, and then o tšea the last cent ye o nang le yona o thuša motho la go sa sa go wena o nyaka tšhelete a na o tlo thuša ke mang. Yes, the universe e re gona motho o tlo mo thušang this week, o tlo mo thuša ka tšhelete goba mabaka tšhelete, maybe leo e sentse la gore o mo fa tšhelete this person, a kere o tla go wena a lla a sokotše a ena le mathata ma serious, ke motho le gore o tla ba go botša nnete, o tla ba sa go botše maaka, ge e le gore o na le seo ka mothušang ka sona mothuši, a kere but ge e le gore o apala gore o mothuše, motlho mongwe wa botlhokwa gore o mo fe maele mabapi le tšhelete gore na a ka išomiša jang le jang le jang, a kere o mo fe maele fore le yena a kgone go peela for tomorrow, a tsebe gore ge o tshwere something today o beela go sasa, ba re mpa ke ngwana ya beelwa, o beela go sasa because go sasa tomorrow will always come, tomorrow will always come, so swantse o beele for tomorrow, o se ka kgwetša go sasa o tsena ka mo o tša mo kgopela. Okay, and then ba buša ba re kudu theletša intuition ya gago, a kere ke yona e tlo go guidang when coming to mabaka ditšhelete, a kere when coming to go thuša batho ka ditšhelete, ka nako nngwe di-tables might turn around,
wa kgotsa le gore ga se wena o tla go thuša motho mongwe ke wena o nyaka go thušo mabapi le ditšhelete. Yes, go na motho a tlo go thušang akere mare ba re e ba truthful, bolela nnete gore na tšhelete o e nyakelang o iša kae. Go ka kgotsa le gore o nyaka this tšhelete mara ga o inyakele a se mabaka a botlhokwa akere there's no need gore o dire ntho goba gore o rushe go dira ntho o nyakang go e dira akere and then intuition e tla bolela le wena goba yena motho no ya go mo gopela tšhelete go mmotsa gore ke nyakela 1 2 3 mohlomongwe go ena le gore a o fe tšhelete maybe a ka o advise mabapi le go šomiša tšhelete. Okay ka buša gape ka ba le ge re tla ka mabaka a di-relationship setswalle jwalo le jwalo ke na le the death card ka ba le the 9 of cups ka ba le the 3 of cups. Okay, so go na le ntho e tlo diragalang bekeke go na le ntho e le gore o tlo ikwa molaetša le gore o tlo ukwa molaetša e ka ba mabapi le lehu mme ba kgotsa le gona motho le o tlhokofetse motho le gore wa mo tseba goba motho le gore wa mo rata or wa mo favor motho le gore o very very close to yena akere and then yes o tlo kwa botlhoko ka ntho e tlo diragalang akere but go botlhokwa gore yes go botlhokwa gore o mone lehu la gage o mollele akere but nako ye ntšhi akere tšea nako e ntšhi o nagana ka nako e la le spendileng together nako tšela tše di botse tšela le di spendileng together what you went through together dilo tše le kgonne go di tšweletša together nagana mantšu a mothola a mabotse goba a le gore a bego a go tlhotlheletša a go inspire akere ke gore monagana ka dilo tše di botse o se ka monagana ka dilo tše dimpe ge le re o tlo monana ka dilo tše dimpe this person a dilo tše dipedi tše le go sala a di dira akere le ge o ka dinagana dilo tšeo but nagana ka tšona e seng ka mokgolo e leng gore wena wa mo judge ka dilo tše a di dirilego nagana ka tšona those things e leng tšela gore o learna something from the mistakes tša gage o learne rather than o judge. Okay, ka nako ngwe e ka no se minelego go tšeng tšela gore go na le ntho e le gore o tšhuma ka yona goba wa e dira ye le gore it is coming to an end let's say maybe ke mmereko wa gago goba ke thuto tša maybe it is coming to an end motlho mongwe wa fetša sekolong jane ke nako e la gore o thoma go applyela mebereko akere and then o ke thuto tše dingwe gape tšo nyakang ke thuta tšona maybe ka ba ntho e la gore o šoma kae maybe mmereko wa fela maybe a se permanent jalo le jalo akere o tlo kwa botlhoko for that moment but ke potša gore go na le gore o ko botlhoko akere o šale o nyamile ke potša gore ge le bati le tswalelega go ra le lengwe le le kaone le a go bulega le le tla ba le tliša dilo tše di botse ka ra bophelo akere ntho ngwe le ngwe na le mathomo ntho ngwe le ngwe na le bofelo akere so ge ntho e le gore wa e diragane jalo e tla bofelong akere a e re gore ke di-bad luck jalo le jalo eng no e ra gore lebati le lengwe gape la other things le tšele gore santse ke thute ka tšona o explore ka tšona jalo le jalo o learne ka tšona jalo le jalo di atla ka ra bophelo ba gago le tšele gore di tla o tlišetša lethabo ka ra bophelo ba gago so ke ntho ya gore ye ke nako e la gore o ke tukišetše for those things ge di fitlha di kgwetša o le ready ke ka re ge di ka kgwetša o se ready di tla go feta nako ngwe o ka no kwa ka nako ngwe this thing e ka no mina relationship goba friendship akere mo e leng gore motlho mongwe o na le bagwera ba ba itseng goba mogwera a itseng goba maybe ke motho re ke colleague ya gago šoma le yena or ke moagišane le very very close goba ke family member le very close but then go na le ntho e le gore motho wa e dira a kry-e le gore ga se e botse o e dira ka mabitso a gago akere so diphiri tšeo di ka nna tšatla wa tseba ka tšona gore okay motho botse o ba san rate o bantša no pretender jalo le jalo o tlo tseba di-true colors tša mothoki o tlo tseba di-true intentions tša mothoki akere go na batho ba bangwe ba re they are soulless people ga bana a soul ke batho ga bana a soul akere ga bana empathy ga bana mokgwa wa go kwela motho mongwe botlhoko ga bana mokgwa wa go kwela motho mongwe botlhoko bona se ba se dira mo lefaseng ko phela ba koša batho botlhoko ba tla go moka go bolela le bone ba tla go gegeya go dilo tša bophelo di sa sepela botse ba tla go tshega ba tla go išetša dilo tše dimpe dilo tša bophelo di sepela gabotse ga ba rate jalo le jalo so o tlo kgona go tseba the-true intentions tša batho bao o tlo kgona go lemoga gore okay this person ga nape ya nrata ka nnete wa pretend akere so ge o se no lemoga di-intentions tša batho ba tša go sebe gabotse and then o ka kgwetša le pelo ya gagwe e sa nyaka ka bona wa kgwetša o thoma ke bona o thoma go gogela morago o sa nyaka go etelana le bona o sa nyaka go araba di-call tša bona jalo le jalo okay this is a good thing because the universe le mangelo a gago ba re ke bona ba senolang batho ba ke gore ba senola ba go bontšha gore batho ba
ba so gore batho ba senologa botsebotse go ya ka bona you were not supposed to see gore o bone gore na ke batho ba mohuta mang goba o bone di-intentions tša bona, but because the universe is great all the time, so ya ba senola ba go bontšha mangwele a gago gore e tswa ka gare ga batho bake ba tla go diriša diphošo ebile ba tla go tlišetša negative energy ebile ba tla go ruta mekgwa go se tsebalege wa thoma ba motho la go phela a le tempted wa thoma go phela maphelo le gore mangwele a gago ga ba nyake o bophelo bo le gore bo tlo go iša mo lefifing ene ga se nto ba inyakago. Ba re tseba gore o tlo thaba e segale le ge that friendship ka fela o seno realize di-intentions tša batho bake leloko leo la fela friendship ya fela, it's okay, o ska kwa botlhoko akere o ska lla o ska ba too emotional ge friendship eo e fela o ba kgotsa o nagana ka bona batho ba kipelo e ba botlhoko. Ba re tseba gore ye ke nako la gore o thabiša ke ntwe la gore at least finally ke kgonne go bona mekgwa ya bona, o ska kgotsa nagana too much gore kana batho ba gale ke ba thuša so kana batho ba gale ke ba botša taba tšaka gore I was a fool, no o ska ke ponela ka setlela ke potše gore o be o sa bone matlho a be a tswalelegile, it's not like o be o le setlaela, no akere and ke potše gore ba swabile today because wena o kgone go bona mekgwa ya bona ya go se tsebalega akere. And then the universe ya bošare re tlo romela batho mo go wena, batho ba nnete, batho ba lethabo, batho ba ile gore ba na le empathy, batho ba ile gore ba na le soul, ba kgona go kwela motho mongwe botlhoko ge ba etla go wena ba o bontšha lerato ke lerato la nnete ga se motho ile gore wa pretender o na le group ya kae ba planile ba re a re pretending e se fra morata a re direng so e le gore re mo goketse ka ra group ya rena re kgone go mo dira tše re nyaka go mo dira tsona tše dimpe a re ga lla re mo tshege. So the universe e re e tla romela batho mo go wena, batho ba e leng gore ke batho ba nnete, batho ba e leng gore ba tla go bontšha lethabo, ba tlo go thuša ka nako e le gore ka ba o needa thušo, ba tlo go fa lerato nako e le gore wena o tla ba o needa lerato akere. Ba re wena o motho wa go loka, o motho wa pelo e botse akere a go kgathale gore na ke eng letse le gore o di dirile mo lefaseng go fitlhela ga jwale tse le gore maybe e bile letse dimpe, maybe o dirile motho mongwe something, maybe o gatile motho mongwe dikgontse, maybe be le situation ye o be go le ka gare ga yona e o gapeletse gore o dire lo tša mohuta one owe, but ye ke nako ya gore o realize those things akere diphošo tše o di dirilego gomme o di poliše akere o gore o repente o ke tshwarele ka diphošo tše o di dirilego, o kgopele tshwarelo goba ile gore ba o fošeditše, o ka ba kgopela physically goba o ka ba kgopela through prayer akere ka tsela ya thapelo go se nyaka o ya go bona physically akere. And then le modimo le ena o tshwarele phošo tše o di dirile as long as o owner di-mistakes tša gago go ra gore o tlo kgona go change mekgwa yewe, you will never do those things again. So this week o tlo go hwetša o thabile mo pelong ya gago because go na le lethabo le lentši ka mo gae ka mo lapeng, a gona dikgagano, everyone is happy, and then e dira gore le wena mo pelong ya gago o šale o thabile kudu e dira gore ka mo gae ka mo ke go be le kganya e ko ba lefifi. And ebile o tlo go hwetša this week o le motho e leng gore o ba le mokgwa o ke tebelela ka seiponeng, wa kgona go realize bo botse wa gago, wa accepta the way o leng ka gona, mmala wa gago wa letlalo, nko ya gago the way shape e leng ka gona, matlho a gago gore o tlo ke bona in a different form ka baka la gore mohlomongwe o motho e leng gore mohlomongwe no ke compare batho ba bangwe go ke tebela bona ka re wena ga o botse o befile, o bona ka re ba gwena ba botsana kudu go phala wena o isha ro ka ba o ka tshwana le bona, o isha ro o ka ba dilo tše ba nago le tšona. And then this thing e dira gore o be very very insecure, so o tlo ke hwetša o thabile o ke tebela bona I am beautiful ka tsela e ke leng ka gona, ke unique, ke botsana ka mokgwa ke lego unique ka gona akere. And then ebile kudu ebile o ka thoma go ba le lerato le lentši kudu go dilo tše le gore di amana le art akere, wa kwa pelo ya gago akere goba di-thoughts tša gago, those positive thoughts di tliša di-pictures tše di itseng ka mo gare ga monano wa gago, wa kgotša mohlomongwe e ba le mokgwa goba monano o la gore maybe o ka tšea pene ya gago wa drawa seo le gore nyaka o se drawa, maybe kore the love of art ya thoma o tla mo go wena akere. And then akere a tseba gore art e diverse akere, so but then go tlatla the specific one e ke leng gore e aligned le wena. Okay, ke yona reading ya rena this week, ke a tshepa gore e tla le dira ka go loka gomme ke lla ka letša mahlatse le matlhogonolo, ke a leboga.